Coronavirus wo disa mchinyalo, wo chinyaza lifasi, wo vhala mabindu, wo vhala na zwikolo. Nduniketwa richayo ita zwithu zwikhetho ngo shavha yone coronavirus. Rishavelepi na vana, rivo opa na ukhaḓana zwane vha mwila kha vhathu, hu ri ḓo wedza maḓi zwanḓani tshifhinga tshoṱhe. Unga wodisa vhudele, ndi vhudeleḓe o shavha lufu, ndi vhudeleḓe o shavha hone vhulwadze, ndi vhudeleḓe o shavha tshitzhili tsha coronavirus tshi vhulayaho. Unga wodisa vhudele ngeno wodisa vhudele ano nga tshimange, u tovha nowa vhukuma, tovha nowa ine ya vhulaya muthu isiḽe, u tovha tshivhulayaho vha sina mulandu, tovha tshivhulayaho maḓadzwana a vhathu a sina mulandu. Shango ḽiela miṱodzi ya malofha kha zwikamba zwa maḓadzwana a sina mulandu. Ro ṋelwa mahayani sa zwibandidi ngeno hu songo tshinya tshithu tshi shavha yone coronavirus. Muvhindiwe coronavirus ṱuwa ro neta nga dambudzo ḽau. Vharangaphanḓa yavho mishumo vho ita, vho ri ṱambe zwanḓa, vho ri dzule mahayani tshifhinga tshoṱhe na maḓadzwana ngori maḓadzwana nga ḓo shatwa.